na me ne konfo edi enkomo no November yi na me yiri free mu no 3 years na me maame nso so edi asabe ka ho na asem o kan ye me wanwan ne se your friend Paulino obi at UK, Canada, US, or Germany, or Ireland, or Netherlands, or Italy, or Spain. That's all fan the phone say. When you sue Lemfi or phone so I don't know where you want. I'm sure they tell where you want. Lemfi now they send this guy enter way a 0. I rate to be a best and be a Lemfi enter way. Now any just a woman say and now hear me video. Say your first time now download the Lemfi go smartphone so Lino promo code. That is POLEENO. Lemfi so no rate no and switch all the other apps. Into my catcher so you see Lemfi they are delete all the other apps. Send the become mobile money. And that's what me send the bank account. So wherever you find yourself, be a make catcher as a Paulino. So what countries are mobile boss now? Download the Lemfi na e use never send this car. Ebe boa ye send the miso aboameno. Download the Lemfi or App Store and na say Play Store. Alright, Echobia eba Paulino Multimedia. Me dey know the Fresh Boy Papa J. And then Arosem Kesepa ahete the Kumawood fraternity. Arosem Kesepa but before say Meka the SC now I hope say be a bit more art already but officially I was saying so yeah can amagana for you know the SC. So what Canada UK now we shame see or Germany or France or Italy or USA or Portugal or Ireland or Italy now person send this card about Ghana use Lemfi never send this card because Lemfi is so be use send this card or send the into a free promo code near Paulino send the Komomoso and as a bank account so Lemfi and the kuta omo charges no e wo form pa yento a free when you put best rate on the money transfer market send this here your first time Lemfi ebe da show kama pa. Well, the SC and anopa me will feel around 6 ho baby and me text message say comfort colleague ne maame afri mu waye nyame dia na ya rewo sem kese pa nti ho me teste no Paulino teste me na me so me teste comfort say me find out no say anopa yo o na esi nti no ya adwen say bebi owo bia no ye beto ano na yakwohwe de esi ampa ye koye na ye no kre na comfort ne maame afri mu ya na me ni comfort edi enkomo no na o chem papa J November yi na me yiri free mu no 3 years na me maame nso so edi asabe ka ho na enye easy kra me ne kasa no bema ensu na so na ayara wosem comfort colleague bonani a nsuo a chese wakai ne yire ana ne maame nso asabe ka ho na asem o kan ye me wanwan se o se ne yiri free mu no na me fa ne kran se ye me nkai ne yawo ne yiri free mu no abra okọ akọpe adaka ato no adaka a oye se woto ne maame hu ya no se meba oboni di se dachi bia no be free mu a adaka we ye bi fasie mi comfort say nti maame asem o kai etimi abemama ampa okoto adaka yi e de ba be sie ne maame tim se ya arewosem kese pa o se maame no hu adaka no se adaka we die dachi bia nyame to ne nsa frame a adaka we bi fasie mi ampa so etumi ayeho owu akrade a enkwa entumi nyi ba de ye me yakase ne se comfort kirema maame ne de ne ho de edodo no na mom enye ne even po na ne yere ti asempo no na ne maame ho edodo no na mom ade a eba ne ko na se oyo okay na emutimi ye den kra po chense na so no ne ho timi san ye den eto no na we de eba asa no ye man no so edi no kodu hospital no ye du ho no mo a nurse ni ho asa me pese me ko no me areho ho nti pese me ko ni gidigidi ye du hospital no nurse ni ho doctor ni ho pharmacist ni ho obi ni hospital ho ni nyane se nurses co strike doctors co strike the hospital ho obi edu ho a yese ko ye de bitimi to ka mu bedu ho yese mo fa ne ko na ye ntimi nhwe no obi ani ha na maame no mpo de nti onya akwan a mo de nrua mo ni se
omo yem so comfort colleague maame no so comfort colleague maame dia eno kra no ankwesi aga because nurses ni ho doctors ni ho strike ayeka ho asem no se enka wa ebia wonti ase nurses cause strike and say doctors cause strike health workers cause strike na yeka ho asem obi ti nchan a ohun nemum se obi bi yare ana asem to obi bi na wo so hospital na okoduru na nurse ni ho na doctor ni ho obi ni hospital wo no ma o hwe na aya obeti ase pa yi enti senka comfort colleague ne maame afia poku akoduru hospital yare ne ko hospital no enanka nurses be gina na so doctors be gina na so na nka ombe hwe na ka megidi se na bre bia no yare no ka no ho a okọ a osan ba no enka osan ebai na so we no there is no nurses, there is no nurse, there is no doctor. What I say? Nurse ni ho obi ni ho doctor bi ni ho mpo a o attend na obehwe maame na ma ne ho mpo ato no. Ana am di nso susa ma ne do mpo ma ne ho mpo asan to ne bio. So, enti strike aya na ekoso o Ghana ha no. Ha adwene. Den na police ni ntimi nko strike. Den na soldier ni ntimi nko strike. Na nurses mo hwe ayarefo omo papom di man kofo doctors omo hwe ayarefo papom di man ayarefo health workers omo papom din e di man yen no omo mu eko strike adwen sade wa ha menti ase medwen ho menti ase koso yare a the last stop obekọ benya nkwaje hospital hono so ukọ na okọkọji ayaresa anasa pomdin na obekọ na de ono te ho obehwe no yeso amadwuma because abanhwe ni yenti condition of service enti abanhwe ni enti amadwuma we comfort colleague maame on de ye nim mpo de ben ye ni yate no na omo ayente ye nso so omo ayente ye nso so bebre ne ba hospital one ma ye pamom so omko because obi no obehwe bebie ne pamom ko because obi no obehwe sana me so hwe me bia odo papa ko hospital odo maame ko hospital wo hwe se obenya yaresa enso doctor ni ho nurse ni ho obi ni hospital ho ise we ne den o de ne kwa he we are ban adwuma yefo asem na making there are other hospitals bia na ye adwuma so beko no na doctor bi nurse bi ye adwuma private hospital bi obeko mu no na doctor bi nurse bi pharmacist bi what I share laboratory technician bi share private hospital bi na oye adwuma yesra aban no ye de we na ben ye we na yehu ne yehu ye mpo no ye ntimi nkan yesra aban ne say health facilities health workers health practitioners all mo na ni nko omo ho because ankofo we ye o madwen say omo kosoa yesade we a nipa bebre be hwe ye nkwa nipa bebre be hwe ye nkwa ye nhye comfort colleague dey na nyame nka no because ne yiri free mu onhye dan tete ne hu bi asa o na ne maame nso abeka ho meti say me hu say no bi aposi say again na say ebiom ya areho abase nso no onu no bie ni behwe no onu na busua nyina ni behwe no because onu na star onka bi nhye na ho boa ete sen impofiri mu a o comfort kasa ne ra ho wa bre ne maame ho aboka bebre na so ni nyina achi no nyame na nim ne ye ona wato nsa e de afre maame no nti na wo se ye ba e magana fo nyina ehu e de asi nyame nka no ho na onhye ne de enye easy comfort colleague wa bre o chale ga na bre wa bre papa ye nyina nim de comfort colleague e fam ne yere de okwa woye na wantimi ama na ne maame nkowo ha ore be chiche ne re kakra nso so no ka November na nka 3 years na yere free mu na ne maame so asa be ka ho no me ne gina ho kasa no na enye easy be ma bo nani a ye be ya ye nusuo ti no yegusua ene na wa hanom ye hwe de abusua e be tena se a mo be ka na yehu dates ne how ane mo be si akono edu hanom a ye be ma mo hu bi na edu ho a Ghana fo nyina aba abegya ye nyina comfort colleague na waye ne maame ye na wakata na chi sia no 1 week ne hwe data o mo de beba na yehu eye da no
nyama ebesi akoti kuma wood fo nyina no ye gina this platform so asimoye as Ghana fo nyina ye se comfort colleague ya ye comfort ba kwa waka the digital comfort a o use laptop comfort a one abosom e chat e internet e dey solve comfort problems no na nsia na me hia wotale na me ne di comfort colleague na comfort mo industry no mo nkomo na de o say the crowd o say and any birthday o say de comfort colleague mama de nti ye hu say ye wish o say de crowd birthday but ni nyina aka ho ye wish o say de so happy birthday and o say the birthday to so no ho no te say colleague call eba oni so ba be wish na of akọ na onua aja eno na ekọ no na say eno so akoya reason to mo nyina ba e be support e comfort colleague e be chia no e hye ne den say nyankopon kura ne mu no hye ne den na enye easy within a short period no nyama akoso e wo comfort colleague life mu no nyame yeso say nyankopon so enkunsu anhye ne den na wonkuta no emfa no maye na Ghana for say obesi wo maame eno say obesi wo maame dan say wo maame besi o nyame mpangu say obesi maame dan say maame ebesi o ana say papa ebesi o ha eguso ya bompaye e de ma comfort colleague nyame nka no na onhye ne de na de asi ene eno no aha eye Polino multimedia comfort top k e baaye o say de any other squad so baaye e ba be hwe no nyame guso a enkra no na onso ni mu na ombo na ho baaye emfa emai e da basi
Na wasa yale na pe mi ani sunu kwa cha me kate ya dika yipa mo kwa na ma oda oh ya se ni nyina kwa ye be celebrate kama acho se ni me ko e kwa no de bi se na se na so na fidi no tani te de mra ni na chia ni me ma ni so she ye ni na to yo ni ti ne ni ye for example ano pa me da wa be says to as says one ho something some phone bell me try oh me some say kwabra o say uni afo na mso kwa e dey ya fi boku awo ko fa hin ko senti etiemu osu osu so senti etiemu dem ko bo de bi na china ma ne so aka ye mi enu ko an sikoro aka ipa mi ensa na nsu mi ensa na ya mi enu ne fa na ma na o kan ho na da ho tie da ne che e je tie mo e wo se ne ba e na kai sa ba ko so wu abankuru a ye di na wo twele e papa ba anti tie bo e ho no yakọ ye ka na tie ne da kwa ye ntimi nkwa abankuru no o se e ba se me ka gu mo me ba nti wanda wo chire hwe de o yare da ho no nka gu mo ba ya apa pa se ye fe poku ya de wa ye no no ni mi ye fe poku ya on ka bi chire so yare kese
I'm marrying an Shadi. Fear. I'm a Susiaki at Tilmo. If you are a Tilim. If I tell you, as a quiet boy, you have an idea to fear. Yeah.